Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ya kamet badang sa jong reporter jong ka kot khubor Nongsaiñ Hima. Uba Melquire batlem Laitphlang. La tep Donburom haga artrik ubnai rempang arajar arfuar. Hadin ba uni rang ba ula klat kendit haga shiterik ubnai rempang arajar arfuar. Ki para nong thok khubor ki badan hapo ka shatri jong ka Shillong Press Club haga jingelang sngolam kila penpau jika jing sngosi bat ka jing sngo temang bandono yo ba mel Laitphlang ubalong uparlok ubaya I bat ya imnang man lakasni haga kam thok khubor aga jingle nyam gabalalong haying sa jong u mission compound Shillong la pendep ya ka jingle nyam de ki pastor jong ka balang presbyterian maukar harangkat ka jing sakhilang jong ki bahaying hasem ki marjan marpa ki parlok najan ban ajingai ki balawan ban pentingan ya ka yeng ka sem hakum ka ni ka por ba ulo badum ula wantap ya ka yeng ka sem baro ka wei long shisha ke jindu ka bakraw na ka bunta yeng ka sem jong Nongsaiñ Hima na ka ni ka jing klat no ka bakindit kinsan jong ing paralok para ujungi ki banum shim ya ka puak nakaliang office na kuntre kenika kerwo sulam nanda kibahi asam pili ka kumbagalong hai kong abel kisirus Laitphlang bat kibahi asam jong iba Melquire batalem Laitphlang nilayo priang kubor kendit kalau kecing kelat no jong wei ni rishot Jong Nongsaiñ Hima iba Melquire batlem Laitphlang ia iba dijukuti mel akstep shitarik urumpang arajar ar kalong kubor kabog sola bengai bat ben priang namar dang hagamit jong galai kuai tarik kulalin kot arajar ar iba mel udang pa ing kubor syakaslem Nongsaiñ Hima. Ngrei, minahap ang priang yung kata ko kubor. Nagabinsin, jong gajing sa noon, bat gajing benun. Gajing klat no, jong mel, kalong sisya, kablapin katang, pintamang, pinsa noon, yung baro, kibay doon benta, bat Nongsaiñ Hima. Day house nam arajar kanyaw, bau ba mel, kalau pinyeso kot kubor bat ulolong samlarang ba bakit kya nilaga kam berslur bersyempang bungam jeliu banti ibijing sisha bat di nilaga kam ulong ru samlarang ba uganang pinyedai parlok bat kibril kibani kilian uper jing klat no jong ba mel lapin kinja ga shlem Nongsaiñ Hima sur ga basawa jam jong ni samlarang ba ga jupin pu samrki isngan ni benta la kinja ngrei inyai pertu ya kimati jong female bat ishimru ya ga ni galat bat ai kublai pi na ga benta usinyang uba pila peno shaw Nongsaiñ Hima dimla bansil kuliang ya female kumoi pan ni ai kubleiru ni lei ni jumel bahi nasam namar hagi ni kisnam bo mel dan bani piru na sha shitamlan hagi bubun kiliang ni temang aba iladu no yalo ubai ubathoi bolong ru para women batu para lok iduai mungkin poisuk poisai syarjaka bolei unong thau lamang na gabenta jong female boleh sibun bat suk sign mel batunang kerku yen kesem bejong pi kamdami mai bat kumjuru yen kesem Nongsaiñ Hima
chan kapa chanai kapa scam but email jongi yang ni kumu kalau double hit dengan nama ngayeng ni kumu president yung Shillong Press Club baru kumu Mel I'll be honest with everybody, he came into my life very late. De tat adu nasdang ya ka jingim jimu haka kau akal haka banlong nong pathai kubor bangadai kendo ba you and got to know a fine young man who in a span of 7 years Araja Katsan who joined the Sentinel but tang po arbanai ki editors ki he Jong Shaguhati kila long so impressed by his talent even though dang dayu badang to join haka field. His talent, his commitment, and his sincerity are the values which Mel in 7 short years crossed all boundaries to achieve a lot of things for himself professionally as a journalist. Na hakan kini kisnem kini kano arpo san snem tam mga yat kani ka kajingem ko mu journalist nampat ji o reporter ni correspondent badan hafil bahapo lai sausnem ulala ban generate ban sna kan network babyang ba ki officers ki burom ki you ki politicians ki shinran you ki aid ki burom ki paralok ba trilang ru they were inspired by him and despite the fact that Mel was a very quiet man he was also he cut the Jong Press Club yung manaya condolence meeting. Mel was a very deep thinking person. Andrew ila batay shikades pang the professional life yung Mel iba in whatever capacity he never let anybody down. And I can say that with a certainty and confidence because I have seen it before my very own eyes. They have and why not kat bangin yalam in ra no ya ka met kabasa yung email nakalyang yung Shillong Press Club and on behalf of myself and my family I pay my sincerest condolences, my respects, and of course a lot of pain to lose a dear brother who was just beginning to shine. Go in peace, bro. We know you're in a better place in the arms of your maker. Stay happy, look over us. Jadi kapor, ya ikubli ya pastor menbesan bagi prabagai pula dalang bagi ini, bersengaja persiapan ini nas do kasih kepada menin, kepada kerja kawan menha kerja ini. Pada itu bah, nang kemau ini jiwai joki, lalu udung niat lagi nolak. Na cái gì vì thâm tâm này cũng công ban và siêu hỏi cái gì nhiều mel itu betul karena kebarang kena palat bagi cái gì kita dan kam kita itu sibun jadi penban bonjong kurat bah ni ngimla bersusu ngimla bersempang begini baru put no kumni begini late not in that thing. Right, Mel was not to up the key, open shining in the same ray. The even late not work or blame, go not how, laugh among Tajamu. In the corner, I would play root, taking key portion, prepare of it, bang him lots of jet thing. Lay one, but don't cut but me, it's not to 10 years. Not so eat, so train you. Ya, aku boleh ru, jika office boleh don rekat bat ni naduk mendin press club, baru ini colleagues jung baru, boleh don rekat bat ni naduk si mendin naduk mentah. Jadi, sobha biru padumplet ya kaji, di kiri di kon siu, nang dua nonton jong ki, berkiyo di pertekan. Aku boleh ru nampak ki bayang bahasam. Di hakiman Jong betulam ilok jor bawan najan pada jengai but
ai ko bleiru takas ilong kit kam juga song blei kit kialam ban pendap ia ka kam ke sa nam ka jong Muslim Ika jingmut juga jingim. Jaga jing lingkot nega jing jerong jog Islam. Ngin tau jaga jingmut juga taka jingim bat kador juga taka jingim. Deki kam iba ubrio uratrai. Bat day hangta kaba ai bor bat kaba pentingan lipi kum kaye. Bat hakan ika por. Dasi ikintin jong jing pentingan nanga ne ki bahaye ne ki parlok kala benong kabateli ne kabasuda banujor ke jing thang ka mensin ke jopi reblay wala pha yo nong pentingan mensin ko ingai bat gidwai mon ai pi kata ke jing tengan batlem ilawan bat ilalen bat habala pensingaw wingi mentan dari ba David Laitphlang ya ka sap katalen mak jing trishitom jing batlan kapelong ini ban song thu ka jing du ka bakrau ha ka jing tre ka jong i bat ha ka yeng ka sen bat ban yo ya kata ka sap ka ba ublei ula ai bat ban pendap hok ya ka de kata ka jing tmu jong ka jing il ka jong i bat ha ba iwan pendap bat ilale daga ba i syadi iki jingken mau ki ba kodo kadan ko we ke jingong kababu kadur jong ke jingkeli hatu ubriu ula se banyam namat ki jingken mau sepang jong u kisa bat kine haka jingim ke jongi namar ngim jula ban klet kita ki balik shwa jongi ikan mau ya ke jingim ke jongki ya ke por baki don ringkat kelung kena pada ke por samlaru iki por ki besim bentalang haka yeng kesem ki por ki besim bentalang haka jakatrai kita ki jingken mau ki dong bakodor haduk kata-kata ki bamdai bandu ne bandam satya haka jingun cepat pada kemensim jongki kung yeng Ading puna shirkei bansha Bansius paka mensim jonga Amdan bala bango Kingi jong ubamla Jing jong ubam la ban ong jing uji sutrayanga amdan bala ban ong kapur ban kha bat kapur ban yap kapur ban thung bat kapur ban ratno jagata kablatung kapur ban penyam bat kapur ban pungsia kapur ban penpra kapur ban penprano bat kapur ban teipat kapur ban jam bat kapur ban lekhi kapur ban siusi bat kapur ban sha utrai kimet utrai kimensim kicam ni wan hange agai ke yin ki syakri ki chome aturai kana banyo don rangkat lambat ki gen ko pa ba tham haba me la pakarya no yo ko lu bi choki men u jonki u bi u bathanyo jonki ban pakarya no seladi ni ki para bi traila hoy ke jing pakarya aturai kana kabala pendit ado kata kena namara karata kabadang red atrai kena karata kabadang day ban ki ban tray ban kata
Halay mila ibit pan pagkarya na isila di. Halay ngitipat ya kajing sisya kain ko pa. Baro atray. Kiba red, kiba he, kiba san, kitamen, kikru. Kihapang light na ganito patay. Bantangan, batpansay buhor, ikong, ikikon, ikibransiya day, kibiigit, batanya, batune. Usam lah, bamilasyon sila di atray. Lemro, bat kirungay. Kiba mani, kiba syaki, kami kalang salak patay. Nado menta, alagata. Amen. Rom kajing yorok ni ai tang segi ngoi ka bungu ni kelemat drama bergilat kilat kadang kang mamesya maka jim gini nabangingu ni dam ni pani gini baro agak ketemu prai pat mamu kenim jim ju super golong ju nin mentabat silut bom ju putru pat da ai bagi ai kabadap yang berap ka hai kajung prai pat nom kenim jim ju super kajing ga pada bom ju put kajung blai bu pa lammat ni slok kajing lambat jam besar bor kajung men simaku ini kajing kulai howe kelon kal lammat ikni para lammat kajing kesem paro howe bat kita bedan jadi bat lojong sipi jume kelon karu lammat ni ke yang saudong ke ni kapor lammat itu baro ke bisa pergi ke mana ya me akan ni ka riba keleng saudong ke ni ke pertai naduk mentar sidi bom gitu